Ber ilmu syarak yang kan perlainnya hana wajib itu mam. Ya tapi bahaya dia lagi benar ya. Khutbah hang bi beut. Pidato hang bi. Tapu hang bi. Ilong ha ilong tu dekat kena lagi bungong ban kemang. Semua tangan ingin memuti. Ini no bahaya. Alhamdulillah lantak ngaji no. Nama hi bungong tu betul. Wala yajibu itimamu tatawu'in, dan hana wajiblah itimam tatawu. Puasa Senin Kamis yang hana ta intimam tanyo tamah niat qada Ramadan. Niat puasa Kamis mentang-mentang. Nyan pantang nang gauri jaju. Yang kan haji dan umrah tatawu. Yang kan haji dan umrah tatawu berarti menyo haji sunat anjir ko wajib itimam, bahkan kapasat sekalipun wajib lanjutkan rukun yang belum terpubur. Menancin umrah sunat anjir ko wajib itimam, kecuali tatawu yang kan haji dan umrah baru wajib itimam dengan sebab mekaui puasa Senin kata mekaui nya wajib itimam. Menyo haji dan umrah hana cara buh sunat wajib itimam. Dah hana jenis itimam fardu kifayah seperti meruno ilmu syar'i yang kan aini ditanya jak beut yang kan perlain nyan jan tahu tu ai hana wajib petruk belah jo hana petruk hana wajib petruk tausiah nya urang beut ilmu syarak yang kan perlain nya hana wajib itimam. Ya tapi bahaya dia lagi benar ya. Ruk kampung ka dikeramatkan nyo yang bahaya. Ka jadi panutan. Nyo yang li almarhum pun berat hat penekanan. Rak baik datun. Khutbah hang bi beut. Pidato hang bi. Tapu hang bi. Ilong tun wate ka tenang tengah terjepit nya. Tapi kararak tengah je tak temannya hang temeda tu tengah je undu pakan nilai kamu yang buk-buknya hanjir berkhutbah hanjir pidato sapu hanjir cik beut mentang geperah tu getanya jak beutnya lagi bungong ban kemang semua tangan ingin memuti ni no bahaya ipakam kawin tu ipakak bedang balai ipakak jak jadi sangat-sangat hana senang abun getanya bagah pamor nyo pamor bagah pamor lebih gat desom be itipu sehingga dudo kenalun hana muncul amanah abun sangat lung pegang hana lung berkhutbah hana lung jak pidato kaglah tujuh hana itu pulih urang kampung lung kamalim nyan de berhasil karena malam ba urang kampung berkhutbah malam ba urang kampung berkhutbah hana paling-paling mun rawai nyampi imlatha di masjid han tu mung walid lo imam padang ke abi katanya imlatha ngam kursi ide ngam ku imam imlatha kampung uteng lingang lau teun lo karo satu puwa lau teun tadaimu jadi urang dak tanya mbak walid hai tanunglah paduk kai beut halampung karena hana tayu belo kitab ilung pui ranan kena ayah gasin walid long gasin dapat bantuan kitab pun pinjam kitab gurai kampung Ianatu Talibin dan Tahrir kitab gok pinjam duduk karapat dengan gulo orang kaya kampung letak pukat dan lemo orang si itu lumpuh kitab nah izin pakai selamat lom daripada belau kitab duduk kah kita apa lipat musalab dan iblai betul musalab dan lipat dilikutnya untuk foto-foto mentang yang jadi ma'unah dalam belajar lun letat peng hana payah kirim di kampung kitab hana payah do di kampung modal semati ataupun pegahnya don home hai yang cerita ke lun karena semati lun berhasil karena itu mepot lego bungong tengah kemang tapi hana di kalau lurung hana itu pu ka kemang langon musom bungong langon musom hana itu membuat igap itu membuat level
Dan alhamdulillah lantak ngan Cina nama hi bungong tu betul. Manteng kerana le urang galak kan. Hana. Mana nak piu baju. Oka. Jangan turah jak beut menyokaglah perlain tinggal perlai kifayah hana wajib itmam. Berarti drone nuwo hana payah lakaidin. Yang payah lakaidin itu beut. Payah juga wadir bagian pendidikan kita selainnya gaji tak perlu lapangan nyan wo jam kawin wo jam bantu urungci wo jauh belang nyan apa lagi di wo ju